karong adlaw atong itudlo karon kung unsaon pagpalit og apps o games sa App Store kung wala kay credit card, debit card, or gift card. So ang atong gamiton sa pagpalit is ang GCash. So ingon na naon nato ni guys, so padayon lang tan-aw og guys, mo ni atong angay buhaton kung iOS user ka pero wala tay credit card, wala tay debit card, wala tay gift card parang kapalit og games og apps sa App Store. So atong ipakita karon kung unsaon nato pagpalit og apps gamit ang GCash. Yes, gamit ang GCash. Karon atong itudlo og unsaon. Bago pa ka sa akong channel, ayaw kalimot pag-like og subscribe. Yeah. Dahil ta guys, make it sure na naatay GCash account na naka-install sa atong iPhone or iPad. So, kinahanglan ta maghimo og GCash account o kinahanglan na ay suhod kaya unsaon nato pagpalit og way suhod atong GCash. Atuan ni siyang i-link sa atuang App Store. So, yung nangyon nato ni siya pag-link. So, sundan lang nato ang atuang instruction o unsaon para ma-register ang atong sa payment method niya na gamiton nato which is ang GCash. So, tingnan niyo guys. Or na-register na sa ato ang App Store, karon testingan na nato og palit og apps. So earlier guna-una ko palit ko Procreate, pero karon I decided to buy the Affinity Photo na app. So let's go. Karon guys, nakita nato nga successful. Nag-loading siya, nagpalit nato o nakuhaan ang ato ang GCash. Thank you very much for watching Bisaya Vlog Tips. Peace.